بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگنده هست و چون همیشه در این فرصت من برای شما خبرهای تازه رو میگویم و باوری دارم که تا آخری صحبت ما رو همراه خواهید کرد تا اینکه از تازه های تاجیکستان و جهان به خبر نمونید. شروع میکنم از یک خبری که همین حالا برآمد. حکومت تاجیکستان برای کاهش تاثیر پنجشنبه بیماری کووید 19 به اقتصاد کشور به چندین ساحه و صاحبکاران سبوکی ها داده است. این قرار بعد از 2 ماه اعلان رسمی موجودیت کرونا ویروس در کشور و در پی انتقادهای قبول شد که میگفتند مقامات به وضع صاحبکاران در شرایط بحران توجه نمیکنند. بر اساس فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان که روز 5 ایون صادر شد به بخش‌های زیرین سبوکی ها داده می شود. متوجه باشید. از 1 اپریل تا 1 سپتامبر سال 2020 به انشاءات ساحه سیاحی، مهمانخانه‌ها، تشکیلات خوراک عمومی، مرکزهای سلامتی و ورزشی، آسایشگاه‌ها، حمل و نقل مسافرکشانی بین‌المللی و ایروناویگاسیا تعطیل پرداخت‌های اندازی پیش بینی می‌شود. حسابکنی فایزها برای سری وقت پرداخت نگردیدن اندازها برای همین دوره منع شده است. از 1 می تا 1 آگوست سال 2020 سوبیکت‌های صاحبکاری خرد و میانه را که با سبب‌های پنجشنبه بیماری سیرویتی کووید 19 پوره از فعالیت باز ماندند از پرداخت مبلغ اجاره مالکیت دولتی آزاد هستند. از 1 می تا 1 سپتامبر سال 2020 برای سوبیکت‌های خواجگی‌داری که در مهلت مقرر شده اندازه اجتماعی را پرداخت نکردند تطبیق چاره‌های جوابگری اندازی را منع کرده است. از 1 می تا 1 آگوست سال 2020 صاحبکاران انفرادی که طبق پتنت در بازارها، مرکزهای سودا و نقطه‌های خدمت‌رسانی معیشی از جمله سرتراشخانه‌ها، کاشانه‌های حسن، اتلیه‌های مد و دوزندگی فعالیت می‌کنند از حساب و پرداخت اندازها آزاد می‌شوند. از 1 می تا 1 سپتامبر سال 2020 به شخصان واقعی برای پرداخت اندازها از مال و ملک غیر منقول تعطیل اندازه مقرر می شود. از 1 ایول تا 1 سپتامبر سال 2020 واردات مواد برای استحصال محلول‌های بی‌ضررگردانی، داروواری و لباس‌های محافظت کننده، اینچنین تجهیزات، اسباب و انجام، تجهیزات آزمایشگاه‌های طبی و مواد برای معاین نمودن بیماری سیرویتی کووید 19 ضروری را از پرداخت گمرکی آزاد است. فعالیت مؤسسه‌های طبی، مهمانخانه‌ها و آسایشگاه‌ها را وابسته به رایگان جاری کردن شهروندان برای تحت معاینه طبی قرار داشته و یا تبابت از بیماری سیرویتی کووید 19 به مهلت داخلدار از اندازبندی آزاد شده است. در فرمان رئیس جمهور گفته می شود که تا آخر سال روان ارزش نیروی برق، آب پلیزی، علاقه و خدمت‌رسانی‌های کمونالی گران کرده نشود. مقامات میگویند به گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله اشتراکچیان جنگ دوم جهان، معیوبان، کودکان یتیم و بی‌سرابان، عائله‌های کم‌بضاعت، عائله‌های بی‌سرابان مانده مجرمان مهنتی به اندازه مزد مهنت حداقل کمک یک وقته داده می‌شود. همچنین اندازه درآمد از فایز پس‌اندازهای شخصانی واقعی از 12% عمل کننده تا 6% پس کرده شده است. در فرمان رئیس جمهور گفته می شود که نرخ‌های مال‌های نیاز اوله تنظیم شده به شرکت‌های استحصال کننده محصولات خوراکواری قرض‌های امتیازناک داده شود. حکومت در شرایط به صاحبکاران سبوکی می‌دهد که شکایت صاحبکاران از بد شدن کارشان در شرایط پاندمی کرونا ویروس زیاد صدا داد. پیش از این چندین گروه صاحبکاران گفته بودند پنجشنبه بیماری کووید 19 درآمدشان را کم کرده است. متخصصان روسیه در هیئت گروه سازمان جهانی تندرستی برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان خواهند آمد. نمایندگان روسپوتربنادزور همراه با گروه 70 نفری از کشورهای مختلف با تشبث سازمان جهانی تندرستی برای کمک در تشخیص لابراتوری و نظارت اپیدمیولوژی در شرایط پاندمی کرونا ویروس به تاجیکستان فرستاده می‌شوند. قبلا چنین بازدید در ماه می انجام شده بود. در پی آن وضع بهداشتی تاجیکستان و امکانات تشخیصگاهی در این کشور بهاگذاری شده با نظر داشت خوف‌های احتمالی توصیه‌ها ارائه گردیده بود. ترکیه نقشه دارد ماه روان رفت آمد هوایی با تاجیکستان، قزاقستان، یکی دم ممالک اروپایی، ژاپنیا و ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ و سینگاپور را از سر گیرد. روز 4 ایون در انکره وزیر نقلیات ترکیه گفت در دوام یک ماه آینده این کشور پروازها به 40 مملکت را برقرار می‌کند. عادل قره اسماعیل اغلو افزود 10 ایون پروازها به بحرین، بلغارستان، قطر، یونان و بخش شمالی کیپر و یا قبرس برقرار می‌شوند. از
аз ибтидои моҳи июн Туркия бо чораҳои нави бедоштиву санитарӣ парвозҳои дохилиро барқарор кард. Мансабдорони турк таъкид мекунанд, ки аснои бозгашт ба ватан ҳарорати бадани шаҳрвандонашонро санҷида дар ҳоли пайдо намудани нишонаҳои бемории COVID-19 онҳоро ба шифохона мефиристанд ва ё муваззаф мекунанд 14 рӯз дар карантин бошанд. То ҳол шароити вуруди хориҷиён ба Туркия мушаххас нашудааст. То замони сирояти коронавирус дар миёни пойтахти Тоҷикистон ва Истамбули Туркия ҳафтаи камаш 5 парвоз амалӣ мешуд. Бисёриҳо тавассути Истамбул ба Тоҷикистон меомаданд ва ё аз Тоҷикистон ба Истамбул ва аз он ҷо ба кишварҳои дигар сафар мекарданд. ҳамин гуна беш аз 90 ширкати байналмилалии ҳавоӣ имкон доранд барои барқарор намудани парвозҳо бо Чин дархост фиристанд. Дар ин бора авиатсияи граждании Чин хабар медиҳад. Ба қавли манбаъ, то шурӯи эпидемияи коронавирус 30 ширкати ҳавоии чинӣ ва 123 ширкатҳои хориҷӣ ба Чин парвозҳои байналмилалиро анҷом медоданд. Вобаста ба вазъи мавҷуда, ҳоло ба 95 ширкати хориҷӣ иҷозаи барқарор намудани парвозҳо ба ин кишвар дода мешавад. Тибқи санади қабулшуда, онҳо метавонанд як фурудгоҳро дар Чин барои анҷоми як парвоз дар ҳафта интихоб намоянд. Авиатсияи граждании Чин мегӯяд, бинобар сабабе ки дар Арабистони Саудӣ, Италия, Австрия, Венгрия, Кореяи Шимолӣ, Моғолистон, Исроил, Яман, Туркия, Тоҷикистон, Қирғизистон, Туркманистон, Узбекистон ва бархе аз кишварҳои дигар ҳанӯз ҳам дар парвозҳои ҳавоӣ маҳдудият боқӣ мемонад. 31 ширкатҳои ҳавопаймоии хориҷӣ ин давлатҳо эҳтимолан муваққатан имкони барқарор намудани рафтуомади ҳавоиро бо Чин нахоҳанд дошт. Тоҷикистон дар пайи хуруҷи коронавирус дар ҷаҳон парвозҳо ба самти Чинро дар моҳи март қатъ карда буд. пайвандони марде ки боздошташ дар ноҳияи Рӯшон боиси эътирози сокинон шуд, мегӯянд иттиҳоми даст доштан дар гардиши маводи мухаддир асос надорад ва ӯ ба кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ низ бо корд ҳамла накардааст. Шароф Қобилов, сокини 44-солаи ноҳияи Рӯшон, рӯзи 22 май боздошт шуд. Мақомот иддао карданд, ки ӯ раҳбари гурӯҳи созмонёфтаи қочоқи маводи мухаддир аст ва ҳангоми боздошт бо корд ҳуҷум карда сардори шуъбаи ноҳиявии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ Самариддинро захмӣ кардааст. Ҳусния Қобилов ва хоҳари Шароф Қобилов дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, шоҳидон ба он нақл карданд, ки корманди Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ҳангоми боздошти бародараш ба дастгоҳи чӯббурӣ бархӯрд ва ҷароҳат бардошт. Шароф Қобилов ба гуфтаи хоҳараш дар як корхонаи коркарди чӯб кор мекард ва рабте ба қочоқи маводи мухаддир надорад. Ин зан мегӯяд, аз навори шабакаҳои телевизионҳои давлатӣ маълум буд, ки бародараш зери шиканҷа гуноҳашро эътироф кардааст. ӯро саломатии бародараш нигарон кардааст. Мақомот ба онҳо гуфтанд, ки Шароф Қобилов саломат аст, аммо ба ҳарфи мақомот бовар надоранд. ҳабси Шароф Қобилов дар ноҳияи Рӯшон эътирози сокинонро ба дунбол дошт. Раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов рӯзи 1 июн пас аз мулоқот бо сокинони ноҳияи Рӯшон гуфт, ҳалли мушкили марбут ба ихтилофи байни мардум ва мақомоти интизомиро бар дӯши худ мегирад. ва вазорати корҳои дохилӣ дар бораи маҷрӯҳ шудани як падар аз дасти писараш хабар медиҳад. Вазорат мегӯяд, сокини 33-солаи Душанбе, ки қаблан барои дуздӣ суд шудааст, рӯзи 3 июн дар ҷараёни як муноқишаи оилавӣ ба қафаси синаи падари 63-солааш як зарбаи корд задааст. Дар натиҷа ҷабрдида ҷароҳати вазнин бардошта дар беморхона бистарӣ мебошад. вобаста ба ин ҳолат тафтишот идома дорад. хуб, бинандагони азиз, ин чанд хабари тозае буд, ки ман дар ихтиёри шумо гузоштам ва сипос мегӯям, ки то охири барномаамро тамошо кардед. мавзӯъҳои нав ва гузоришҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон шуморо 3 соат пас дар барномаи хабарӣ мунтазир хоҳад буд. мо шуморо интизорем. То он дам худро эҳтиёт кунед.